Dobro došli u novi video. Danas smo 31. mart. Vrijeme je da zamijenimo naše zimske gume za ljetne. Operemo felge sa ljetnim gumama. One su već bile oprane, ali od stojanja u prašini to se opet isprljalo. Obavezno pregledamo ispravnost guma, da nema neki eksira, da nema nešto šarafa. Kad skinemo gumu, pregledamo kakve su pločice, diskovi, jer ima nešto slučajno da se nije otkačilo. Kada zamijenite i spustite auto, obavezno malo još pritegnete. Felge sa zimskim gumama idu na pranje i da čekaju sljedeću zimu. Zamijenili smo gume. Idemo sad na jedno pranje. Auto je poljalo katastrofu. Upalio je grešku pritisak u gumama, što je normalno da upali. Gume su stojale i nisu vožene. Znači, tako probam da ugasim. Ali će se opet upaliti čim krenem, zato što nisam napumpao gume. Insérez choisissez votre regardez. Utilisez votre carte de l'extension comptable et attendez-les.
Uspjeli smo malo da dovedemo u red. To bi bilo to za ovaj video. Hvala na gledanju i zapratite kanal.